Mayam Bukram Sari to Nagpur Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Bu Taram Nokchari Citizenship Amendment Bill CAB cap ngasi Union Home Minister Amit Shah na Lok Sabha da masi table ta introduce ta ukre aduga introduce ta bada masi introduce ta yani yaro habagi yam chawna yena bam lei matung da voice vote ta bada pass ta bangam da badagi masi voting ta na matam da 293 votes versus 82 na post orga hariba introduce to bagi kui voting se mai pak to na bill si introduce to kre loina na ngasi numida waram haiba ta numida waram da masigi masi pass to no gi ta move to bagi discussion how gre hoji yam kanna masi house the discuss to re pass to yani yaroi hari bill si yani de habagi adubu majority ngasai ayuk ki do trailer ut kre introduction of the bill introduced to bagi yani yaro haba sida voting to bada 292 out of 375 na ayaba pikrabani and only 82 na opposed to bunina ngasigi lakadori ba session da hariba CABC pass to godaba haidi suppose to mi masina dum yamani lok sabha gi house deb se mayam na so andi khana lere aduga ngasigi ayuki number duna sa dum khange maraduna maside pass to ni aduga manipur gi oina yamna nungai ba paw haiba target hujik numida waram da masi debate to no bagi house da puthok matam da union home minister Amit Shah na manipur gi damakta di inner line permit system si chana lagani haibagi wapum se phongdo krabani na Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 gi makha da BFR han jo khana ba BFR gi makha da ILPS manipur da chana li haibani na ILPS manipur da chana lakpa matam da masina CAB dagi ngalo pi bangam gadra mamang da su mamang gi handak chahi gi horpa da su koi manipur di protection amata leiti aduga karigum manipur people bilgum ILP gum lerak targa su maduna CAB dagi ngak thopa ngamni ngamo haibagi dibasi dum chauna leki and now again high river debate se amunga si amu hale ILPS manipur da chana lani haibani na ILPS na koi bu CAB dagi ngak thopa ngamadra hoji ko ndi am chawba reliever ni manipur gi people miyam na yam chauna nungai ba amadi aduma foundry Maramadona ILPS versus CAB 2019 asigi matang da khana ne ngasi impact news ki studio election library basi joining us tonight on Manung Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson also General Secretary Devbrata Oja case Devbrata Ahmato Devbrata Butaramokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us Imphal Times ki editor Devbrata Oja Rinku Khumukcham News Rinku Butaramokchari welcome to the show appreciate your joining too and also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Devbrata Oja CS Chidananda Oja Chidananda Butaramokchari welcome to the show appreciate your joining too ahan basi Oja Chidananda ge duma hokjarage numida waram phawbudadi ngasa ayuk tadi chief minister no already lamdengi treatment plants yengchen ba chapa matam da koi pawmi sen already pongdo khiba leikhrabani sumai to phone tore manipur da ILPS channel lagani habagi thajaba pire hab mamang do thajaba maya pikra to ngasi gidi parliament da puthone hab to puthokre no medam ramda misana puthokre but now question hojik lai si ILP lathokhrabani na CAB na manipur da masi sohol laroidra habagi thajaba dudi leiro hadra mamang do dum yena ki hojik so madu mo hale atare kariwa hum thamingi ILPS sina manipur bu CAB dagi ngak thopa ngamgodra immediate relief amadi mayam dari pangi atu tung tarak pada manipur gi miyam na mi pai na bi da ma continue ta godra wafam do gi matang da sidai da thamna ki ba potu di ta seng ILP ga ekoi gi manaba bill ama natragana CAB ga madu gi versus logical conclusion ma lakna bagi matang du nei na rakpa kanda aina ningsing badadi ILP versus CAB gi wafam di lagi the people's protection bill du na KFC magi defend tawba ngamgadra ngamoidra haidana khana gi area duni adu dai kona ai kaino da mathangi episode hai hujiki makha ta patham jage ahan bada Bharatiya Janata Party ko gi BJP Manipur Pradesh ki mai kai de ki masi manung hunna gi platform sigi ko gi sidagi haijaba tare koi honorable ko gi prime minister Bharat ki Shri Narendra Modi aduga honorable home minister Shri Amit Shah ji anibu aikoi thamoi siang na BJP Manipur Pradesh mai kai dei thagat pa phongdok chani loina na aikoi gi Manipur da ILP natraga masigi manaba bill ma puthokna bo hona bada aikoi gi thawai na pontha pikhiba aikoi gi inaw Robin Hood ki mafum da su magi magi atama ni mafum magi keno da su magi mafum da su aikoi na madugi keno du amukka hanna ningsing jabaga loina na mana kathoki bo da mukka na ningsing jabaga loina na aikoi madugi ikai khumna badu akoi BJP Manipur Pradesh ki spokesperson amoina BJP ki mohut chinjaraga adu ai chaningi wafam asi ahan ba ina yam nunga ngasi yam nungai jabagi maram amakak ILP parliament puthu achana halani Manipur extend tawren hai ki badu natabada issue asi manung hutna maruni impact tv ki manung hutna khwai digi han hana lokot ki ba
madugi numitu ai mention to bodi ngamdre Okay. ai khoi gi part ani thunga discussion tawkibani madu ai khoi gi kai khum jariba tamo rupachandra editor na madu kaure numitu makti mana enkaroi bra ai khoi han sigi table ste khoi discuss tawi numitu ai han aisu BJP gi panelist amoina yawi madu ni episode du khoi di han ba Manipur gi meam tongan forum da discussion tawbagi han ba episode ne na ilawi adugi matung da different occasion da koi discuss tawkhre si hong phung chu sari ngasi si pride ki koi parliament koi temple of democracy han khangna riba miyam gi mihut sanga ga hundra ga marina 574 ai koi MP na represent to wadung bharat ki parliament to da home minister na Amit Shah na yamna mayek seng na thamkiba wafam amakak akhoi ngasi mafam sida puthu akanda madugi discussion sida amuk su yawa phangjaba se masi yahan bada impact tv gi manung na discussion na siu ayhakna madugi thagatpa madugi appreciation ayhak tawjani laiba wafam amakak ngasai gi lairi basi kep ki context si nainarakpa kanda yengi ba wafam si BJP da fill tawjari basi national context yeng ba pot amakak ka regional context ta north east ki context yeng pot amakak ka state ki context yeng pot amakak ka pot ahum ka ai khoina lai ai nation context ta lai pot to the still debate is going on ai koi hujik madu discussion madu business to ki discussion parliament ta chatari all over nation india da natna whole worldwide ta koi live tha da na ai koi yeng madu di magi opposition gi mai kai da gi thambu wafam sing duga house the move to iba mover na thami ba wafam sing magi aning ba apam ba pen da ba magi logical conclusions leiba leita mayam ko debate tawri tawduna su lai Okay. ningsing jani wafam di bill la se ahan ba parliament akoi gi sigi mamangi government ta lok sabha da pass tawkrabani rai sabha gi vote longena bohonor matam da sarang na ba phiu makhak leiba plus aikoina mention tongjeni ba north east ki maruin state singda madugi lekai ta da wafam khak leibadagi rai sabha da pass to hudabadagi madu labs oina chakhiba poni national context ki wafam dudi aikoi wa fully endorsed aikoina madu haingai kesu leite ke basi bharat ki oina yengbada tangai phadana aikoi tawdaba yadraba pass to pham thoklaba lamani habsi thamjani an hojik lai wafam di ILP extend tawraba mafam singda ke basi satnara roi haibani aduna ILP ka cap ka ILP na cap defend tawgadra haiba question se ai arise tawdra haidana ya khalli maramdi extend tawraba Chanaroi haven. Satnararoi haibani satnararoi dabagi mai kalam amakakta nahan se aiko home ministry gi magi confidential oiba cabinet memo da ek tu puthora pakanda koi Manipur yawi yaude mention tawde ima IBL mayam na CSO mayam na madugi pallarko mayam amakak adagi madugi mathangi episode mangi episode ta CSO singa aiko Manipur gi political parties singi leaders singa Amit Shah unadana aiko madugi torakpo interaction ai especially in the context of aina sahaja ki national context regional context and state context ai state context ko thamjage aduna state context da Manipur gi aiko civil society CSO sing maru stakeholders haibatai honorable chief minister masa yaurga honorable aiko leader of the opposition yaurga adugi delegation du aduga loina main pack ki delegation ng kona na maduda home ministry na aina torakpado aina hairakpa tu noina hena asa tawriba potu dagi hena aina hairakani hai wafam du tham haidana madu media da phongdoktana public domain da laikiba adi ko leader of the opposition su hena akoi du unabada hairai budu dagi hena tawrakani haiba to ngasi di Sri Prime Minister akoi gi Narendra Modi na aduga akoi gi home minister Mishaji na madu gi initiative tu lobirakna thamme loyena state asigi leader amoina state asibu lusing niba Raj Nongthombam biren na manam hobudagi hogna from the beginning day one akoi ni na hajagi ba manung hunagi debate the cap ki hobunu mi adudagi hogna madudagi da akoi ni su thamjagi ba mafam amdi matam gi matungina Manipur miyam gi interest da pali ba sarkar asina biren lusing ba sarkar asina sidi biren na magi chap chawo lokhom thokpo leadership role ado lauraga Manipur gi asung lobi indigenous people singa se protect tongna ba live question do indigenous people singi protection magi identity gi kari gi ofam madu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯗꯥꯏꯇꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ILP extend ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯦꯞ ꯑꯁꯦ ꯆꯠꯅꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ओके ngakthokpa ngamgadra ngamoidra CAB gi sapuna manipur la lakadra laoidra habasi hojiki onadi irrelevant oi habani maruina inner line permit system chanaba BFR ge makada chanaba state sing the CABC exempt ogani chanaloi habani na maduna sapula habani yes hojiki oina haitara temporarily as of now masina koibu protection amadi pibi ya tubu after some period of time koi thangna bada maruina assam da masi chanrak targadi assam dagi lakada mayam adu khangnar ler ba spill overs ngai tar chai torku mayam duna koi ILP habasidi ILP ki pass ma pair ge sangba ya habani sangba yadi habani ti maduna tung tarak pada in the longer run da solve pa yabagi area du di adum adai de lebe ya tubu hojikti ILPS amba leirabani ILP install leiragani habagi thaja bama pirabani na masina matam amada koi 2012 ta koi Manipur Assembly the resolution Laubani, Lauraga, Center the Pehumatam, Center the Matam Dugi, Union Home Minister, Social Sindhena, Pundoki Basi, Sumo Makalgi, outdated wherever regulation of Kochanan Bayaro, Dusu, Indiagi, India Masasina, Sato Jacinto, but upon the peak of the Makalgi regulations, Chana Bayaro and Matam Dugi Lenga, High given Edu, Hojiki Lenga, the Manipur Gimiana, Matam San, Arpadu, Makalgi, Act regulation Amakoi. Sana lagani habagi thaja ba ma ngasi pire mayam na warak mo mayam to ngasi loisale habagi thaja pa ngasi lok sabha ge house da phondo khibala floor da phondo khibala ma dona oja Devbrata lak chani ngisi kari haben ge sumana chana ba yar moy haba congress ki tenure da yar moy haba du makhal gi regulation ba ngasi BJP gi lenga lak matam da chana hala banina ya drib se karino akoina pusta walo bagi odrbir matam do dan ta ngasi gi cap se na maru eraga cap ki context da Kenom pide ya dori perpane lobi doro kamai jengbi. Zike thamak pada zike ILP ge ILPS introduce tor puduga KFC ga KFC channel roi hai bisi makti lal. Article 5 to 11 phomrung dalba leiba constitution ge part ama Yes. amend tor paganda union list da yauri ba constitution union list da yauri ba schedule da yauri bududa Union na semba ek punama Bharat punama pulap chanani na article 370 Jammu Kashmir jalo thok matung dadi single law mana particularly citizenship is the single law ne mai de ma ani thok pa yati interpretation aduna Manipur da sum chanagani tawbudabu Manipur da leiramba hojiki illegal migrants sing se detect torga Manipur da lehenbai mohot mapa da puthokpa ki provision am leibe adu di haiti ILP the yours the Bengal Eastern Frontier Act 1873 aduga Indiana ning tam phang matu 1950 da British citizen hai badu khaktang lawthoga Indian citizen on thoga same givni na masi regulatory adi tribal ki culture tradition culture customary practice level mafam amda visitor Indian citizens sing do changak paganda makhoi regulate tawna ba makhoi safety proper placement makhoi facilitate tawna ba makhoi environment am pi bne ba madumangna cape chanani chalalo hai ba kesulite guarantee kesulite cape ti all over India loi chanakene Okay. masina mona high zikari hai gunda ngasi union home minister ge statement the yaur bne crores of people Bharat ke citizen phangdadana tawum khagdana leibising do ngasi gi एक से की मतलब amendment से की मतलब दे भारत की प्रजा ओरनी है हाई करवाने भारत की प्रजा ओर मतलब दे रेगुलेट तो बुद्धि है संगम का दमा की मिंग ममिंग मथा इधर खोतना तो बुद्धि है संग कनो हाई बुद्धि एनकर थंबी के दुनी आइन लेते दुगे ILP ने सुमदु रेगुलेट तो दे अदुगा कैनोड से तो दे अखोई के केप ने से तो दे केप से वन सिटीजन फंगर दे मतलब भारत संविधान पुनः मगलाई अदुगा सिटीजन अमेंडमेंट बिल से सिटीजनशिप की मतंग दे दिस इज वेरी वाइटल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Bharat si ani thona khaido Bharat dai bisi India hai bisi karya khaido keda geographical boundaries na India matai ani subda geographical boundaries manung dale ba history itihas na chingba mayam sago na ba mi singa se masina maru oina tae aduna masigi praja sing se hojikti 130 crores kum le ramdege crores have approximately Khasi student union sing aduga do pa student union having about 2 crores tai chumbata asi union home minister sudum haire crores hairmina ma dum 2 crores 3 crores dum oinam baya aduna what citizen loy own garne hojikti provided dai sabada 2/3 majority phangaga article 368 ki makhada 2/3 majority constitution amendments di changi halba aduna adugi
amendment to our Pangargadi, citizen on Matunda, Mokoina, Legadable Mafanda, some layer Paganda, they can obstruct on my. Was it demographic settlement or by illegal migrant, Maruina lady, Mafam Jam paying you, must say, Koge, Kanoge, Bengal gay, Machin, Koge, Nordiska Tangava, Chicken neck and Consilbury corridor, otherwise, Koge, Assam Manung, I think 24 Parganas, Sigi, section the West Bengal, Machin twice the Natanable. I call him Makatam with the lady, but see, according to Baram, minor time of them, hire me, which one that's at Panina. Actually, the Makatam, the lady, Embassy of Bangladesh, in around the northeast, Myanmar, Aduga, Bengal, Manung, the lady, illegal migrants, influx, ma'am, just because of Bangladesh, not the name. The Myanmar Kangaravani, Myanmar, this is Rohingya, Victoris in Ariba. I think it's spill out of Bangatina, Masi, why the some lake, them in a hang. Infused or Baganda, the Akojo, Amazangi, Ani Zangi, Tarazangi, Kunjaki, Kangobuaza, Natihariba. The example in 70 years in the Aga Mars, Away, Barak, Manungala, Matunda, Nasi Manipur, census, the Yauriduni, was CSO man, Putoiduni, Akoida, non indigenous people, Manipur is 9 lakhs above name. How's it? Telecommunication, transportation, the facility, Mamma told me, so Mamma, Hinga, one of the very busy winner, Venina Kanaka, Changi, except government agency, not a devoted CSO, Natana. I don't come with them the check, though, doing I say. ILPC, Makalani Hum Tui, ILP the Thagi, I tourist when a Sangapama, permanent waki Sangapama, permanent waki today, Ozagi in the Tabama, another factory, the walk. Can was Tabama Panga, I but see do Lagadu, permanent non behind. Maduna Bima, Tami Mung, the Sakidoni, Sahimun, Sakidon, I have as for example, Manipuri me, my mom who's Canada, Mizoram, the college was asking, school was asking, why the lady government service party. Why permanent I'll ping at the neighbor. Why the government jobs have pung, but they did Madu Moy permanent on to Moy Kata Dum Sang. I don't know, must it be permanent? Yes, initiative on the Lobidana. ILP among Manipur Thamay, we welcome it, state interest any, Sakar, Mugito Hum Tokuni, address to Hum Tokuni. Look a bigger kind of day, when a demand to the keeps it completely look to Hebsi. Okay. Madu Madi, Chap Chap Fere, Mama Lauraga, like Pali Sakar, Junction Gani, and my majority, absolute majority, Pangaga, Junction, Mahoyidi. I quite issue, a quite dialogue, when I live you Fere say, keeps it completely script to have dialogue, but the citizenship said dilute over. India context the urgency later citizens dilute to dilute to necessity later dilute to the talk say economically, population wise, racially different, quite a weaker section never noticed the purely noticed non Mongoloid, particularly race the Mongoloid race. Quite a gay Makudon Kiva Mong the Labanina in all aspects we are at a disadvantage. Aduki position to the Equator Masiam Kai have the Tabi the Sigan Nungai to the Tarum Lab, the Kodum Lake name. Chapsaba, a quick Hanagileva, Cape Lapagada, when my own Gadava period, low Hiva, a session Kada, party meeting Kada, Chesai Kada, the press conference got high cinema, Punamoto, which Chapsan is 10 low. Okay, Chapsana Sten Logan was given to go northeast Kimaro in a northeast, the Kongjang Changalipa, Neso, Nefip, the Chingba, Mayamsi, Mogogi, Maru, but demands the CABC. Northeast China and bigger have China, they are the Hatter, the Northeast China and bigger have a bigger picture that the Haripa Citizenship Amendment Bill say anti constitution or Ibn Asuma Makalgi Bill see Putopi going to withdraw to be have demanding larger context. But Putokta we are the Hargan Northeast or in the Masi exempt to be entire or in pockets. I point exemption rules, provision so late. Okay. Notice the kept exempt or have said. It's a misleading to misunderstood. So late. Section 3 though. Section 3 no, nothing nothing in this section shall apply to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura as included in the 6th schedule to the constitution and that the area covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation. Sigi meaning you know nothing in this section shall apply to have never. Citizenship Amendment Bill, the Yauriba section say apply to have say 6 rules and about state home state marine ILPS and about no I want no actually I don't know land interpret to we know land act interpret to no I am a Manipur the notice the lady sing say notice the laga no the illegal migrant kai lay thiraga
Manipur da leramba Assam da leramba legal point no please stick to the legal point legal point legal point to luck okay I think shall apply to the notified area da le me the channel okay haira kanda okay aduna Manipur da dum cover tawri na haira gadi kari okay okay no Manipur da laga mo exercise tawdana kadai da leirage se akhoi ngasai adum confirm da weba loina laga koithi thi dana illegal migrant labor na akhoi da gidi registration da hapaga moi citizenship to the lower roy adu hamda lebi sing do adu gidi se Assam mai Assam ge citizenship ti ato hum de lower roy agani but not applicable in Manipur da di yaro adu gidi ai awam haijage ba concept to no reason ai sai haijari se tamu gi ai marak ti thachare waru diade hojiki du only ai turn chana dum sinduk piu ai only point am kak submit tawjan hing boi wadi okay sizu oirakpa yai sizu oirakpa yai sizu oirakpa yai haibadudi madudi oirakpa matam madigi timing du yena ko discuss tawji sizu open forum ne discuss tawbudi hojiki oina adu hojiki oina specific magi puthui but legal terms su dadi madu akhoi khangba common people sina khangba akhoi gi punamon art hanba yaba mawonga madu thambiyo okay hojiki oina di exemption clause ama hairiba amendment bill se da yaure ai oza rin kudala chake oza exemption clause ama yaure banina ILPS amasu koi extend taurani habnina Manipur da extend torta agadi exemption clause ki manung da koi se automatically challe aduna Manipur da CABC laro habi wahum dunia to atopa state sing da madudagi mogi koi citizenship acquire toraga state ta dum changpudi aduni ILP ke card ama pairaga mara matu dani Manipur miyam na hairi si koi exemption to budi phare to koi na pamisi di not only pockets in pockets Manipur Manipur khatana tana koi northeast ki pocket macha macha to bi khat adun nataba maruina Assam dani am chawr mayam na kinai su aruga khara hena changaga infiltrators hai gadra illegal migrants mayam lairen chingnari su Assam to ibnina maram adudagi spillover lakado mafam du ju lehen bignu haibadi northeast entirely northeast ta mase exempt to bi habi wafam du hojiki wandi masai union minister na su pongdo ki wafam da su exempt to bi wafam se Assam ki onasu only 6 schedule chana area du dong lautho kibnina Assam ge achoba larger pockets sing se da adum CAB chana bagi wafam dali duri ozagi oina kari wafam thamini ILPS la abani na install to dor banina CAB sina ka hena hojiki oina in the immediate future the Manipur affect on yali think kami bra but in the longer run maduda affect tor kamai ying be kano se akhoi hojiki oina immediate relief haibatai haidi people ki issue leiriba mayam na khoi gi changkhalaiba khoi gi agitation to be agitation tawri sigi mayon je hobudi umtung nainabam change khoi na naina dui se krai na ga da man pack na natraga nesona natraga emsuna du tongan ba loop singna adi even leiriba even political party kharana su even congress yauna moina talami se why Congress ki clear yam oire maramdi it is against the constitution have a singba adagi sigumagi article 14 so have a gumba it is already done there moi dam tawrali whereas Manipur concept lak matamda Manipur si akoi si amarom dadi aina ngasai masi immediate relief ni hajari bse atagi nate ki hujiki akoi gi waza pramananda na su habi hiba hujiki ki bill ji da yaur provision si da moi da padana palipsi hojiki ILPS leiba natragana hojiki 6 schedule oiba adugumba lam singsidagidi exam tawre habni kepse adugadi Manipur if moina yam thuna lauthok piraktana hek lauthok pusunga si di ma introduce a wani machi panbase Eastern Bengal frontier regulation duda dudai duda Manipur su yaure haina pass to bom changi parliament na madu tawdrigai di hekta executive keno kai dune ke yaro yaba adu tawrakanda akoi Manipur su exam torone well and good madu mayam pare number 2 sida akoina celebrate tawbagi wafam di nataba kitang akoi da nungai sign of relief plus not only for Cape kinatana Cape to fight tawbagi natana yes ILP have issues here karamba matam digi humna demand tor kare Cape have a pot ki agite kano gi taw kani have a pot se laktringe mamang dagi kuin lawa pot ang khangneba masi khang kaya da akoi chhatra ma sigrabani chhatra kaya ma security sizinaraga dem police da hojilaga phugi ba koi thengnarabani paumi mo ni yam nungai hidaba thokdok ma ama thengnarabani sigi protest da chhatra kaya ma like ta mang dar fail ma am yawgreni masi gi pochi koi Cape ki tanja si lorka Cape si kamaina Manipur gi na hapni kaina khallakanda home minister sina kano toraga ILP ma koi da thamakpase masi madi koi issue haiti phawat already phai habitai sigi pochmadi Manipur gi yamna phawamni adu another question is there KFC na hoi ILP na KFC exam di torani
ILPS na Manipur se si kangadra haiba wang di yam khanna ba yam changi maram di akoina hana dai khangi se ai data khra ai yaujare sidai sida Nagaland si already ILPS at state ma sidai sida 2011 gi census matung inna moigi kano se outsider population se Bengali is 75,000 dagi Bihari 63,000 dagi Nepali 44,000 similar ado plus Dimapur Makokchung Kohima Sigi Hari Ahum Sida trade ki control se outsiders in 75% pai Hari Veneba. Plus Arunachal Pradesh Yang Seva. ILP lady will lebak sida Itanagar de Sachi. What a face we see there. Aduma koi Kangabani Aduna ILP se Kamiam effective Oigade have to be put to Madi Akoi Hen Kanba provision. Government not show with the Gira ILP the whole labor had to let the government discuss about this call. Adubu Hariba Potsina ILP in a Maramorga KFC Manipur di exam to race Madi. Simadi am clear aware of Dina. Adwai the D Akoi Natalia Pots the Kradi exam to Robra. Majai. Another Sigi Kenosina, Huziki, Mayam, Hariba Taliba Potse, Masigi Potsi, fulfilled away Hawane. Another aspect of KFT, Yamkana, Kate, Nadavsiari, Maramdi, Northeast Pumbada, Cape Chanadra Pawada. There is a fear that KFC India, the Chaki Targati, Kagan of the KFC Kadigi introduced to Rokunoido, BJP government KFC Secretary Horokam, it is from Bengal level. West Bengal, the Mutwa community, they represent large number of voters. Moigi citizens, Pazana clarity, Makoigi is important issue. Adugi the man in a Torakanda, a Koi the Lakurina. Aduga, Sanga Imiam say, survival question the Sanga Canal. Moisi Inakulaga religiously persecuted to be Harrigan 1 or 2% from BI. Adubu. And Sanga is humble, Chonga Sanga, Taraga, Makung taken a Kandana Sanga evening. Question of survival. Madam the Bangladesh economy situation can you come? Makois in the survival is Kanda, Indiagi, Bengal Gumofum, Sinchida, low in a Pashalaga, a citizen, Olaga, Limitum that every citizen can travel any part of the India. Akoi ILP letter, so ILP Pamilorga Sang Payai. Aduga, the gate to min election, Gaga, Wagi portion, my arms later pay. Aduna, Aduma, my arms skill loophole there. Adana, yellow music and Jaitaragadi, Alpita, Maram no Sukangutai, yellow music and Javitaragadi, mechanism Budikarahen, Shemjin Mamasang is state government. Well and good. ILP Gumbama Putopiraga, Cape Manipur, Zana, Simadi, Kuziki, Hogi, Ladyba, the Yamakwaranga, Yam apprehensive over society is the relief from Pibra. Maybe not long last relief, but still then, Karadi Pire have said, Simadi. Okay, sigh of relief, I've got a Hojiki Oina, my Amcharang Naripa, Pakan Naripa Simakai, Karamakai Masita, reliever Ama Oire Havani, ILPS Manipur installed Torgani, ILPS BFR Gi, ILPS Hariba, Bengal Eastern Frontier Regulation. 1870 की मखादले रिबा ILPS के सिस्टम से मणिपुर दा एक्सटेंड तोरगने हैवी वहम से पोंदो खरबनीना होजिबक वेना केदंग रिलीफ अमदि फंगे हैबने दुना मसिना एंटायर सॉल्यूशन अमदि ओइबना तबनिना मियाम द सुपेन दबगी वाफम मयाम लांगनरी मसिदी कोई ILPS लायना हराव वे वानिम अदुगा हराव रिबा मिदुदा CB के लई परंग होपी बगा सब मानरने हैवी वाफम चिमो मयाम पोंदो नरी ऑन द नोब्रेन तलुजके ब्रेकडाउन तंजर के इंपैक्ट निस पुमेक तारो लेबी Welcome back. During British Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi Kanajar mebasi Union Minister Amit Shah ngasi Union Home Minister Amit Shah ngasi Lok Sabha da Citizenship Amendment Bill introduced to Kromatung da masi pass on gidam ta move tarupagi timing da pongdo ki wapum se Manipur the inner line permit system si BFR makada chanha lagani hai bani manab dan BFR sana bus state sing da BFR makada ILPS sana bus state sing da CABC apply toro haidana High Citizenship Amendment Bill gi clause 3 gi sub clause 4 the already mentioned Torga Lerabnina, Hojiksu, Manipur su, BFR Maka the Lak Taragadi, CBC Manipur, the Chalaro have a relief from Miamda, Lerabra have nedu, but Tung Tarakpada Maka Tarakpada, ILPS Sina, Kogi, CAB the gi, convert Torga Hagadrana Torga, CAB the gi. Olak pa naturalized or olak pa kogi citizen mayam Indian citizen oiduni Indian citizen mayam to amukchanga targadi yam nagna Assam da hai ribe CABC chana targadi Assam da ki lakadu riba dum no citizen singa do hujiksu to maglai bani mayam Manipur changpo ki problem lai marabna changpo mayam thomja leiba swamp hai tare masidi ngakko pangam godu ribra ILPS na hai bagi wahang du lai matam da ILP sang na talai adu sang na talak po ILPS to ngasidi phangye hai bagi mayam da haraw wam di lere do timing se CAB ki yam kan ho ring hai da ILPS special akpani na
masigi agenda se karino habagi wahum de damak leini mayam na hoi protection amabudi mathau tai habto protection why protection karigumba CABC hoi mathau tare haidana hoi lengang na so dum phongdo kare masi it has to be done tau do yadra amani habagi torabni na hoi north east ki yam kanna mi pioneer ba miyam se ge damakta hoi sumba hoi exemption kar pirak pa haidare adubu कोई exemption से करके दमकता पिरक तोरी नो कोई ना मणिपुर न तालुरी बदुदी exemption पीबी बस मक्ति नत्रे मणिपुर न ताले सिदी मणिपुर सोंदना बा CAB जे चनन बिरकनो है बदुनी होय हुजिपुदी ILPS न बने मणिपुर चले लरो है तो क्वाइ नंग नबा immediate state ओरिबा सामदा क्वाइ दि चाव बदु largest state in north east मदुदा मीसु क्वाइ यम लै हैनरी महम सिदा चना हाइदि मदुदा मयाम जे foreigner मयाम जे Indian citizen ओलक तुरीना मदुना कार्ड अमम पारग मणिपुर द थोमजलक तारगदी नागालैंड देंगा सि तारिबा ILPS न तारगसु मिजोराम द तारिबा नत्रगा अरुणाचल प्रदेश द तारिबा सेम सिचुएशन द खोद तारो इधर हाबगी अकी बद होजिक तगी मियाम द दुम फाउंडर है तारे ngaktan gi nungai ba targasu adai du da BJP gi oiba miyang khenaba leidori bra miyam gi aspiration se adumak manana leyen khambi ki thami wafum jam sumi thambam thokpanena BJP na su feel to luri badi ILP chana da ba aikoi gi leidiba aikoi indigenous people sing gi magi protect tongna boi wafum du lakpa kanda khwai maru ibse political will du political will later fana yam ba ek leisinu fana kaino to bole sinu political will du yaw tragadi sidi adumak ILP chana gera chana ro ke black gera la gera aikoi na aikoi gi peoples aikoi indigenous people aikoi gi manipuri singa se kan bagi wafam du di political will du yaw tu yar political will du gi makha ne koi na ngasi BJP na magi dok thoki wafam karadi aikoi thabuk ti implement to hawe aikoi gi election manifesto da matam da ai sidi forum je sum mamangi la ko so haija kre aikoi gi 2019 gi national election gi lok sabha election gi national manifesto da point number 2 da yamna fajana kep ki matang mention tor pa yam fajana mention tawi madudi kamaina mention tawi haiba kan da kep se question han gani to ko tabu note scheme yamna singnaba nunang ba am ka phauri matang da di aikoi sumaina sengdok che sumaina koi commitment am ka aikoi assure tawningi madudi kaino haiba kan da aikoi commitment ni note skill ri ba miyam gi linguistic ki culture ki social identity aikoi ngak na bi da makta madugi lokot pam thop tabu lokot kani haidana pi gi ba madugi commitment to masi koi prime minister Narendra Modi and Amit Shah hajin madu fulfill tawe koi leadership ba ka da Bharatiya Janata Party na aikoi fulfill tawe la ibo wafam di huji kari context ne Assam context da note ski context da koi different aikoi forum sida mayam ngang na ba ya ba ngang na khre ba Assam context la pa kan da yamna pick example amak ai thamjage ba matam tang kaino lokjeraga maram di kaino hai pa kan yengsi NRC loi ba kan da NRC di mapan da la hu mi se as per record aikoi 19 lakhs ne ba 19 lakhs si NRC da yaw drin loi ba kan da foreigner ne detector bu gum ba ne ba Manipur da mi kya sang ki ge mayam pakali NRC tawra matung da Manipur da mi to mayam haijel ani na mayam waya ba foreigner ne detector ba Assam da leijari ba masidai dai community wafum nate Bengali Hindu oibe Bengali Muslim another jati musu oibe ya NRC detect tawraba matung da Manipur da kyam sang ki ge ba amongst them adugi manung de as per record aikoi Hindu population ngarang aikoi Hemanta Biswa Sharma na India today ki conclave ta Raj Desai na hangba question da debate to na kip se Hindu lak amaga lising kun mukti amongst them naturalize to duri ba moi si natraga moina mention toromba soibagi natraga na madugi NRC ki process tu lalam bagi ni haidana leihori base la amaga lising kun ne foreigner ne haina detect toro matung da ba kana gom da sanga khibla itre foreigner ne detect to bu loire matung Assam da leiri ba mi se akoi da kyam lak tuino ba sigi assumption je khoi kadai ba ku limit to duino in the context of Assam number 2 in the context of Assam ti have su assumption ore da chang pi record kadai da legi yes exactly chang pi record se kadai da lei bage exactly people of Manipur are asking chang pi record kai da lei bage and that is government's duty state government ki prerogative ho gada bani Manipur da mi kyam chang khare have se state government ki government BJP government adwa gi matang go di as a responsible spokesperson of the party ki sarkar ga moina NRC lakthokra matung da lakthokraba matung da madugum Assam da leba mi ki citizenship the yauni yauro ni yena da foreigner ne har mi sanga khidra matung da citizenship o hella matung da amuk sanga kani haiba sidi mayum makai ingol leidana masa masu larik tam dana Assam da voter list
चंदन भोट थादर अब मयाम मखकने कदाइदनो बखोइना पादोरिबसे नंबर 2 असम एकॉर्ड अखोई करंब एकॉर्ड ट्राइपाइटाइ टोक तो ngasi bok chathar igeba sumi 1980 da emsu ga emsco ka yana ki wafam 1994 da yana ki wafam aiju adu gi platform emsu gi adu gumba movement adu yaujaraktana madu da functionary emu oirambagi thau purambagi madu gi akhoi da lehuba foreigners ki madu gi kaino do asam gi akhoi gi yengna ba kan da yamna khena khreba asam gi damakta akhoi manipur na kayam kadai bu wadu no ba asam accord ta akhoi gi manipur gi part karamba part jauge it is questionable quite questionable mizoram ga akhoi ga kep ki matang puthor khana ba kan da su foreigner gi su khana ba kan da su akhoi gi mizoram ga khene meghalaya ga akhoi ga su khene nagaland ga akhoi ga su khene masi akhoi understand to to i hardani mizoram da lei ba chakma gi problem se manipur da lei ba leiti mizoram da akhoi gi lei ba chakma refugee halak na bi process loire last part lore mizoram loksan bang amaro hari government of india masa gi account book paisa hapa imne ba chakma ji kadai wai dei no chakma gi wari mayam akhoi forum sida yes atop state sing the identified migrants mayam khange manipur gi khang bang amdri bane oje kayam leiri no leirira aduna asam kan so therefore everyone is assuming aduna assume to bada lal hai basu yaro idune ba because koi manipur gi tang dang bam khang ri negative assumption to budi yaro negative assumption to ai sai haje ki to political will yaudra ga okay adu manipur da how ki ba tongan ba census report ki matung ina khoi gi census report si da changai ba mi masing hengalai masing di palle ba census report adu hengalak pani na khoi gi illegal migration hengalai to khoi alarming ni chumme ba yes census report to hoya are who are them mention to dia ba census khoi alarming ni census report to yes madu yam seriously khoi na lawi to bu census su da tomba do chawba du na leiri ba mafam magi mention to duna yam kupna details magi maming matha pandan di yaudri ai koi detect to bi process am sangi sang sahi hundra sida ai koi da narak pa ana bam ka ngasi amisa na only sentence mari ka ki statement am ko pira kanda problem puna mak solve to ne hai na bjp na hayu hai bidi ai koi hai bang okay ai koi gi di due course of time da ai koi gi yellow machine protect to na ba ai koi bjp na manipur pradesh na su ilp na tragna ilp ga manaba bill ma chana na bi opam je ai koi how ki ba assembly election 2017 assembly election da ai koi happy I 19 da su jiki kep ki matang mention yam clear to na BJP gi oinadi okay BJP gi oinadi masigi matang da yamna sengna ai khoi mention to yaduna north east ki perspective se nei na ba kan da sin deeply ai khoi chumi ai khoi north eastern state ki part amani ai khoi da madu ki china ai khoi da phang da banati foreigner mitu ai se lak pa kan da la ai wa pham di ai khoi state sing ji ai khoi karamba level da kada wa da comparison to ga doina asam ekot gi ngasi close 6 gi ngasa amisana parliament gi debate phangi bu khudong sa ba khoi da mention to ra asam gi di mogi adu gi protect to wi mathak da mogi kanglup taruk amasu schedule tribe status pi bu wakhum yauri adu ra di fully asam de protect to gi bu su yai kanglup taruk tuna schedule tribe status phangra ga di plus mo khoi gi close taruk ta yauri ba constitutional protection constitutional right protect to gadam ne ba asam ekot gi close 6 ta yauri ba pot to madu apply to agadi Assam pun mesti protect to kibai. Adu na Assam ki chapter ni let the Assam discuss. Assam ki miyam na Assam intellectual na kana sano ba. Manipuri context ay ko ni yung jeri wo wapam di. Manipur ki lebe indigenous people singa si kamay na sep to gada ki high bagi. Matang sila pagkan da di. Hausi hausi ki oy na di. Ako interim relief ama phange. Okay, interim relief phange first step hai tar. Party ki commitment ama miyam na thongi ba do. Madu ay ko ngaglak pani. aduna mandugi tawimal khangbodu aikoina arki prime minister president aikoi madu thamba khaktani hauji aikoina solution punama sahi humdra hena bharat tiluba matung bharat yauro matungi live episode mayam khak sahi bjp na paliba sarkar da leiriba se yamje koi punjal laga koi narendra modi gi matam bajpai gi perot adu aikoi gi biren manipur bjp gi fully government am live kuili aduna punama aikoi gi daita Talking about we are not responsible. Okay, fair enough, fair enough. Manipur Prajaki the Mukta Lepi, Manipur Miam the Mukta Lepi habit in especially context of the Manipur. Adum the clarity from Jagger. Okay, okay, fair enough. Hojupuki, when every journey begins with a small step. Aduna, but first step to Nasigi ILPS in Adam, we're going to have an entire problem. I'm to solve to have a walk from the Nati and BJP. Honestly, Tambiri. Okay, Matan today you Ujati Patatal Action is Uziki Manipur, you in interim relief. I got a reliever.
लाबनीना मणिपुर की ओइनसु मियाम द कइदा खितंग रिलैक्स होबा मूड अम्बा लादोंनीना नॉर्थ ईस्ट की ओइना पुन संगठन मनरीबा कोई की सॉलिडारिटी है तारे अपुन बगी खोंजिंग सीएबी यानिंग दबगी सिना एंटायर नॉर्थ ईस्ट सोलो कने हैबगी अकीबा म लेरिसे मसिदा सोलो कने खंबी ब्रा करी वहम थमिनी अदु भाई इंटरी रिलीफ पीबी दरा इसके आईएलपी पीरे अदुगा सेक्शन 3 दा कनदा एक्ट 3 दा रिलीफ पम सु पीरे याम पे प्रजा की वॉइस ताबी दे रखो ना अंगे लावम बदो ताबी तारे है खंगा गदे को रिलीफ ते लेना माने देयर इज सम इंप्रूवमेंट अदुगा दी याम पे अदुगा पर्टिकुलरली एग्जाम्शन ने हाइबदो एग्जाम्शन सिदी हाइबे एक सिना नॉर्थ ईस्ट लेबा मणिपुर लेबा पर्टिकुलरली एगी स्टेट मणिपुर हाइगदी मणिपुर ददी चनरो हाइसिबदी एज पर constitutional validity the yang agadi working of the constitution yang agadi masidi haije bayu ani yang biyo hayang pastor kan de se rise wa changa kan da lakadu process ma am do se some hoi government na chalai ba se loina kano da transparent lay ba thabang after su to ya di magi su technique lay magi approach lay magi approach design makal ba magi ngamna ba na bai bitai adu bo masi party ke line thi dana sarkar na kano ba ILP ma पीगनी अदुगा एक्सेप्शन खर पीगे मसिना दे लॉन्ग टर्म दे हुजिगे लाइबा ngasai CAB की प्रैक्टिस साइ तारे सिटीजन अमेंडमेंट बिल दा हाइडबसी इलीगल माइग्रेंट हाइना हाइरम बदु हाइररोय हाइरब सिंगसी 2014 की हाइरिगवा सिगुम तारीख की ममांग दा लाखिबा सिंग दो अदुदी सिटीजन ओलन हैबनेबा अदु खाइगी एग्जीक्यूट तौरप कांददी मणिपुर नत्रगा सर्टेन एरिया मोइना प्रोटेक्शन पीरिबा पल्लिबा मेंशन तौरिबा ILP हान चनबा नत्रगा 6 शेड्यूल चनबा एरिया अदवाइददी मधु तौररोय हैबे वातनेबा रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया दा लेरिबा मोर देन 2 crores approximately more than crores हाइरमनिना हुजिगा अतैना क्लेम तरिबा 2 crores एना रीजन किरण रीजन हाइरिबा खोलिबा मयाम दो अखोगी रीजन दा लेबिना एज फॉर एग्जांपल अखोगी कसार वेरी दा लेरिबा इलीगल माइग्रेंट सिंग जोजिक सिटीजन लोय फंगरदौनेबा हाइरिबा मयाम जेना तमना मतम अखोइन उदबा मतम जनरेशन की मनुंगदा तमना इनफिल्ट्रेट तौबसिदी महौसाने अखोइ जु मणिपुर जु मयामम लेरे मसि थिल्लगा ताक्त्रगसु लोइन खंगबा पोने हारिबा मसि डिबेट याउदसु यारे अदुना अखोइना हाइबदि डाइल्यूट तौगरो हाइबनि सिटीजनशिप जु डाइल्यूट तौगन हाइबदि डाइल्यूट तौगदा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 15 21 ना सिंगबा मयाम सोगा सिटीजन कैरेक्टर मथंग डाइल्यूट तौसुन चकरदि particularly अखोइ माइनॉरिटी रेस ता लेरिबा अखोइ दि नॉर्थ ईस्ट रीजन से मसि तुंगदा यामना भारत की मनुंग लेबदा मतिक लेना अमसुंग इसागी इज्जत लेना अकीब यावदना लेबसे मसि ngमोय हाइबगे वानेबा मरंदि अमते यंगबियो हौजिक लेरिबा in the region of Tibet adege Southeast Asian countries aduga North East India sida paba kanda population si demographic change kada lakke population demographic change in the region of Doklam ki makha second ke makha haiptai Bangladesh ki spill off tor posing sina Bengal si West Bengal si yore maruina North Eastern regions the mapak sida mapak laktana Myanmar si yore sida population infusion mayama demographic change ma lai so na mathak da Chinese model hai bitai moi lasagi adwai da moi chomuk changjan na Han Chinese changjan na men Tibet mayam ithor tan tawri sine ba ani gi reason sine bale se maybe khoi gi kaino ni ko khoi gi view amane gi ko khoi gi opinion amane ne lobi bai Congress party gi khoi ne ujarib se ason da su infusion am lerga doklam da kaino state am lora bane ba aduna tung da di India gi main thinker of the Congress madam da su 1985 ta khoi gi kaino tawrom matung Rajiv Gandhi gi matung da Assam Accord tawrom matung da yam sang implement taw gidra se khoi jo asoibam ne Congress party jo asoibam ne hai ban ta kai no khoi hai du se aduna adumai tawdna leading ai se da atop hoji gi changjal CAB se pusalaga citizenship su amuk dilute taw gi tardi Assam Accord hai ma dum yam chawba khoi gi region se youth mayam da khoi na ha oring da thaje bali gi punam loina mu puthu du kai then article 15 then article 21 adu mayam ju loina working of the constitution thugai re akhoi ne ki de akhoi ne lai ri se BJP ki philosophy da nate संविधान की philosophy du da ne ba संविधान pi ro guarantees mayam safeguard mayam adane ba khoi le se akhoi ne total script to wai se संविधान se segai ra hai de semdok ki ba ki tong ma tong na mache thugai ra pi mong na lai se mase akhoi de future challenge hoy संविधान से सेमदोक पे याद वो प्रोविजन कर दिए लाइक अखोई की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री अदुगा अखोई की सिटीजन के आइडेंटिटी से एज फार एज पॉसिबल अखोई हाई की खर दो एक ता हाई की खर दो चेंज तो दन होना कदम ने बा अनि सुबदा इन हाइनिंग मरा करिगुम कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज तो गया दी फ्यूचर परफेक्ट तो बियो
yes tarik aduk te khoi population da si leibana maram moida like in Europe Central Europe ta leiba samaina khoi kaino ka talented oiba natraga khoi kaino se religious persecution leiba mi khara mat khoi mi volume bi batai Australia da tawri mi foreigner lising manga loni adu qualification kaino se Austria da su tawri adu future of the young biraga praja mayang phasan tanara tawbiyo already infiltrated but illegal migrant refugees oya da citizens oya da constitution aduna equisi moi kaidong the citizen oya ro dong kaidong the bharat ke nagrik oya ro dong khar komthorok tan bharat ke su law and order aduga law and order implement tawdor be security forces na the government staff saying immigration officers saying laidiba border ki fencing leram doga poros laidiba punamak se mismanage to culture hanagi system am laibse machine implement tawngam daba constitutional provision punamak to hojik ngamaba kanda karigino ba dilute tawris okay adu hojik still matam khar leiri ngasi gi lok sabha gi floor dabodi pass to gibai yai BJP yam chauna mandate adum ugre ngasai gi ayuki introduction gi voting bot to khangre 293 cast or in out of 375 aduna hojik rajya sabha da aying tawnari hetara ado the congress na koi lok sabha da yam kan yaning da opposition amadi congress na da pondok targa su rajya sabha da still chance le ibra chance le kano da this 2/3 of the article 668 ma khada oi tar di amendment say 2/3 mana votes low batar ga di there we have a problem BJP has a problem NDA has a problem because 111 khatane ba hojik NDA ge 101 aduna adu leibani na 64 na UPA ni adu 44 na non UPA non NDA ni 16 na without any alliance adum leibani like Biju Janata Dal gumba Odisha ge ko maina moi kharna 16 ni mando leibani let us hopeful yes ai loi salakda Congress party is all political party from the Sangaga, Akoina Canada, Union government, the Hijaba, Aduga, Manipur, CSO Mayam, loud Kolause, Karkit Tabi than a really pump pips. Masidi Hoi Preza, Punamang appreciate the one way, Masi Sarkar do, Pibi part 2 was appointed to appreciate the way, Mother Kujanagri Natani. The Budabo, Akoina Taliba, Mapum with demand, script of you, I say. Masisu honor to Honte, Aduna Masidi, future the young Biraga, man, with Langtang of Zelatanova, Levak in Basina, Constitution, quite Muru, provision more even. I don't know young Birga, peaceful society and coexist on about illegal migrant, when it comes of illegal migrant to Mohen view. Refugees PBR, they have to be deported. Moi Taduk Gedone, Adu means Pangadamani, Lambidian Y, Taduk Handoki say, Lambidian Y, Adu religious persecution, Panama Kuranigi population do, religious persecution lay high tardy, Kaigano Bharana, the International Court of Justice Satriba, Kaigano Bharana, UN the Pukatriba. In the last 30 years, 40 years, BJP party Nikano. Mas amada cars, ani the cars, Masan Pukalam Bathuina, Mikro and religious persecution labor, non Muslim religious persecution labor, people's ma'am, Manipur, Bharat political voice of the race of the Madam Chicken. Okay. But we have also Aung San Suu Kyi, Mao Canada, Hekdonaba, Madudi, Zambia, Muslim country, or Zambia, Pukalapudi, Confederation of Muslim countries in the organization, to represent Toga. So, why India did not raise the questions? Okay, India, the international forum, suddenly question raised to the River have any. Okay, Uzaring Hutla Hujikti CAB ki yam chaurba apprehension marak sida ILPS ke reliever ama pirab dena hojik hai see still some people are कहते रहे critical about CAB ki manam sida aduma as ILPS laga so koi CAB na du taune da taune me am hai na bolai manam bodona so ai sida koi ILPS la hai but adu issue Manipur di adu issue ekta hai na re hai madu indirectly me am ngang ne aduna adu issue ki timing ne hai dori bra कोई cynical होगी मतलब तारे परा otherwise कोई larger context ये आंगा गसाई just जो थम्पे करे तो का जाती पर जो है भी क्या कोई any कोई मापांतिल आई illegal migrant में हमसे कोई single document आधार कार्ड पुतोपी मतलब तारे single document में की मतलब तारे अदुमक citizen पीडू इन्हीं है बकी कहीं वागा नू गायन गसाई लोकसभा की floor दगी union home minister ने का लाओगी वापम लाई बनी ना करी वापम था बनी सो ऐसे cynical होई बा अदु issue है ना ये लेना लोगो दोरी बरा mayam se kari wahum thamni ja sai ai nga sai dege hana su haije kare interim relief amadi pire adu masina kadai phau ba khoi kan gadorim no kai ti lai ba sing du da government sigi government sina local ko thabak sing ILP gi oiro degi foreigners kind of gi khoi gi magi regulation me am leidina madu me am bu oiro mayam si phajana implement tawdragadi ngasai gi same face ko ILP sub state me and lady usmaina thengani na haijeri ne madu haije bai maram di kai no da ILP si hujiki oina ILP sub state se
सिदा एग्जाम तौने है वही हम फजन यावरीबा मोय क्लोज दा अना ILPS लगदी के बम एग्जाम तौरने अखोइगे अदुबु अखोइना ngasai yengba yari potse kai yengba yage da khoina Manipur के civil society सिंगना indigenous people सिंगसी मुद खिदोरे हाइबगी याम चाव apprehension नम लाकपदगी even IT early 80s की मतमदगी student union तौरे अदुगी मतुंगदगी सु मतंग मतंग लाकप सिंगसिना मतंग मतंग movement जे तौबदा थवाय बबु कत्तना तौरे इने है अदुना सी करीदगी लाकेदा जिरीबाम दे हेक्टिंगसी मसी कनाना हामदा पुथोरकेदा कोई खबर दा कोई पाउमी ने लेजबनी अना मसी friends हैना organization अमना माना जिरीबाम दा चलु मतमसिदा जिरी जिदा तौरमी फिल्म सी illegal कनो मैम सी इन्फ्लक्सिंग सी अतोकी मतिक लेरम थेंगनबदगी मसीदी अखोई खरा पाउ तौदबा यादे खुतबा यादे न मोइना अखोइदा पाउ तौदना हाइरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ता करीदा अदगी अखोइसु खरा अवेयर रखना थिजनबदगी through this then so many illegal influx were there ko aduna ngasai khana panelist na haibi gi bita ngasai gi kya illegal outside kyam le ge kai je kyam chang ge kai je simati still we have to ko apai thiwam sangi madam already so many illegal influx here hekta thaja darga mafam pallen mafam dip panjaroi ge kai you know the public canonina it is the duty of the government to find out where these people are lady no yeng matai maite ron ngang da bana kyam lady adagi lamdugi wa ngang da kyam lady si akoi pun loi khangam nga kane ba masi gi su ran ki do ko di changi e ba koi nata bida aina hajarina aina appreciate tawjarina long pending demand am khak su pibirakpa in kana hujiki connivance with the issues of cape sida pirak pasimati manipur gi di yam laik phobani ada sida su aduga kitang kibam di lei ko ki ri kari no tamda akoi se akoi ngasagi akoi gi voice to the kahani voice to patana fully express tor pi bangam da sometimes akoi gi minority gi akoi se minority di oirabani indian constitution da leiri si all are equal hariba indivisible law ka hariba sigi port me am si akoi se minority oibani na akoi gi voice si tungi area da tarakadra kai bagi akoi da ki bam di adum leibai di hujikti kai you know the hujikpudi kind of city akoi da केप से पास तौद्रिबनिना मथंग द कई लाक्तोइनो खंगदमना चेंजिंग सिनेरियो सिंग नैनबम दि चंगिबा अदुमा अदुगी एप्रेशन दुबदी अदुम लई मसिसु अखोगी अदुसु स्टेट गवर्नमेंट दुगी स्टेट आइना हाइजरी स्टेट गवर्नमेंट दुगी अखोगी मागी पॉलिटिकल विल मागी डिपेंडेंट नेचर सिगुम मयाम सी खरि खरा थादोगा कनो से अखोगी मसाना अखोई सेल्फ सस्टेन तोनबा पॉलिटिकली याम स्ट्रांग हेनबा सेंटर दा डिपेंड तौदबा सेंटर ना हायरागा जो एकता गांग थोपगमबगी अदुगुमबगी पोट सिदा लाखनी न खली तुंग हुजिक मक्की दी उदी हाइजबनी अदुना तुंगे फ्रीजन दो लेजबनी मदुगी विल दो पॉलिटिकल विल दो लाकांदा अखोई मणिपुर सु कन्ने दुगा इंडिया की हुजिक लेरि फिल्म सिदा मणिपुर की कितंग दी रिलीफ ओरे हाइजैसे येंगिबता येंद्रगदी एकता अखोइना मसिमकना यारे हाइबदि कमाय हाइरोनी ओके मसिमकदी ऑल कॉम्प्रिहेंसिव ओइब ऑल encompassing ओइब दिनत्री हेबनी मतम दी वी हैव ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम अदुबो जा देवता कनम थंबिरो मारे तेंतन वन लाइन थंबिरो जा यस point of time hai mislead tau gere na party ki stand ekoi ge like riba cap ki mayok ta le ri ste ko yam fan koi kai ngo pass tor so le ge redress lo gani okay adugi panel ama ekoi lawyers ma am panel ama le maram de constitution ke manipur da delhi pam pi na constitution ki heart oriba secularism diversity working of the constitution interpretation of the citizenship adu di compromise to where okay adu di compromise to where okay just dan da zu wa phom thamino wala have you ki ofun last way na in context da yes bharati context da ke base akoi gi tangai fadana pakalapa akoi gi adu gumba taw da bryadra akoi gi bill amani ek amani madu national context pakat pirakpo ado madu do bjp gi di adum akoi gi rai sabha da su sumi akoi gi masing khara watna lai adu akoi bill se se passage ma फंगद्रा हाइबगी अतु साउबा साले लोक सभा दि थुदोंना कोइ चिंगदे इन द कंटेक्स्ट ऑफ मणिपुर येलोहुमी कनबा हाइबी एजेंडा दु दनी एकोइना ILP की वफम लाइबसी येलोहुमी कनबगी एजेंडा सि लाखप कांददी कटिंग अक्रॉस द प्रैक्टिस लाइन येलोहुमी कनना बु होनो मतम द इट इज अबाउट द पॉलिटिक्स रांति की मथक तो लेबरिना दोला दुली खेनब लेतना मणिपुर की कनना बु होनो मतम द ILP गुंबा तंगाई फदब एक अखोई अदुगुम बेंगोल ईस्टर्न बेंगोल फ्रंटियर रेगुलेशन की सिगी पार्ट अमो इन अखोई पुथुरोक्तन ngasi चटनानि ना अखोई की थमी वाफम सिदी अखोई लोइना मंगना भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह अमदी मसी इनिशिएट लोबी खिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन तोंगान मियाम मसी दे तवाइना पोथाबा पीखरबा अल्टीमेटली मियाम ना प्रेशर तौबदगी ngasi की सिचुएशन यौरै मणिपुर की मियाम मरुइना मणिपुर की मियाम पुनमक पुसु बीजेपी की माइकई दगी मदु थाकतपा ओके
madugi Okay, miyamna precise to budagi ngasi ki situation si jorokna koi ILPS ni harai ni BFR makha da do BFR gi taseng na regulation Manipur da chala ni extend torni habagi aseng but tangdang bachi edu dikam khanda laktur ge kam khanda khanga dagi habasum su miyamna duma hangnari course of time da okay course of time the legal process ni and due course of time madu fangen parliament da lakkom minister madu lakto ki bhabase yamna maru oi haina okay on record lakto se ya do yam maru oi ba decision of an state among Kani Manipur Gimiam, get the Maktamar Manipur Miam, the Sai of relief them from Toya, the Bumiam, Ladum section, but the Matokari, Aduga, Nakal Amarum, Namasik, Yamna Maru, Taudia, the Indian, India, and Taudia, the Bataman headline, market, BJP market, but at the same time, position give market, quick constitution give fundamental symbol, hit over, strike over, Adu Makal give. Bill Maka Ibnina Masi, passed over Honagani, heavy walking slurry, Raja Sabada, Young Batari, Lok Sabaki, and Sinimidang, of the Canary Manung Sidadum, pastor on Bagistan, Sedumagla Benedu, Natragasu, Sigi Hekmatung Dadum, Nasin Midang, Sida, pastor Kibisan, Young Wangek, and what I bought Hadamatum, the 293 now already 82 against the Thada Krabani introduction of the bill, the Maramada passed over the Su to 93 strength to Adum Lagani, and Tuga, Marakahina Lakpami, Yorm Batargasu, Hangalapasuari, have any on the North Nasu and the Manu from Simatan Solution Jerge, Nasiki Tormasida. Uja Chidananda, Uja Rinku Amadi Uja Devbrata, Limbetung Sik from Sibatawa, Pikabam, the Mapumpan with them Toja, Humapokan, Amukan touch of Pumuchari, appreciate your joining. Masinasiki Manu Hongataranga Sigari, and a second to we begin with the Canberra email ID, impacttvnews@gmail.com, Natraka Facebook page, www.facebook.com/impactv Manipur, join to Birka comment with the feedback Tabira Puyagani.